nabantu emsebenzini bayangitshela ukuthi uPhethuna pregnant. Ngize ngabhaca amaphepha. Ungathi ayikho lonto leyo. Ngiyathi ngiyahlanya mina. Ngikhethi baba. Ungazohlanyela wena. Uqiniso lani. Futhi mina ngidlola nayo ulo. Angitsholi. Mama. Ungazongihlanyela Ngidlola nayo ngikhale nginayo la endlini. Uhlala nami. Ungazongihlanyela wena Sandile. Khuluma iqiniso. Kunamaphepha. Petunia my sis, kunjani my sis? Ngiyaphila njani sis? Ngiyaphila. Upregnant. Umntana kabani lo umphekile nje? Umntana kabhuti. Awumithi. Uyabanda. Wena uyashisa umuntu. Ebo ngiyashisa naku mos. Uthina mina ngasiba. Mr. Jones, bathi beng. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly all about Josie Pascoe Bill Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in, without forgetting to meet us on Josie Pascoe, that's all today. So guys, today ke ngoletse ke mami mona, ke tlo mo fafela sebaka so rena itlhaliso re lebitso la ke mang le go wa ngoletse. Motho mo le kae? Ngiyaphila njani sisi? Le nna ke teng mama, ne kopa fela jotsa di viewers tsa Josie Pascoe re lebitso la o mang le go wa ngoletse. Igama lami ngoNomathemba nginibhalele ukuthi ngicela usizo la. Nginendoda yami igama lakhe uSanele. So like sisebenza soyi2. Problem ukuthi ngisola ngathi uyangidwalela ubaba. Cause kunamaphepha engiwatholile and awangiphathi kahle. Ngiso kahle ngifuna a confess ukuthi kwenzakalani cause angijabulanga. Cause ngifila ngathi ulala nabantu basemsebenzini ngingazi mina. Cause kuningi nje okwenzakalayo so ngifuna yena akhuluma istory sakhe ukuthi kwenzakalani. So my sis kuba ubuthe something mawuthi kukhona amaphepha lawo wabonile amaphepha kanjani lawo abhalweni kwenzakalani kulawo maphepha amaphepha awe leave awabhalile ukuthi ubapha isikhathi esingakanani sokuthi bangeze emsebenzini so and ngesikhathi amantombazane kuphela and vele dala ngimsola vele ukuthi uJola no Petunia because sisebenza kumsebenzi we contracts so uPetunia bengihlezi ngibuza ukuthi emsebenzini ukuphi uPetunia athi yena hayi uPetunia uyagula into ezinjani angangitsheli into straight kanti emsebenzini bangitshela ukuthi uPetunia pregnant. So mina mangimbuza uyaphika utheni uPetunia akekho pregnant uPetunia uyagula mangimbuza ukuthi masinawa amaphepha abhala ukuthi maternity leave akakhulumi into straight and so mina emsebenzini sengibukeka njengomuntu omubi sengumina sengumfazi angazi ohluthukile umfazi nje leke osile onganangqondo uyangithola so like ngifuna ukuthi yena aconfess ukuthi kahle uPetunia pregnant or uPetunia kwenzakala because emsebenzini bayakhuluma bathi uPetunia pregnant yena akakhulumi and nangapha akho amaphepha ufakazi ubukhona bokuthi uPetunia pregnant. So bengifuna ukuthi like simlande uSanele ningisize sikhulume naye sixazulule indaba ukuthi indaba ezothiwa nje because mina ngumuntu omubi ekugcineni and uPetunia amaphepha akhona uSanele akakhuluma straight emsebenzini but uPetunia pregnant so ngicela ningisizeni ngalento leyo. So my sis kuba ubuthe something ke batla le di viewers tsa Josie Pascoe di understand wena le ntate le sebetsa kaofela. Yes. So in most of the cases ani uyakutshela if ayisa umuntu ko leafing and stuff wawujwethe no akangitsheli because most of the time mina angisumuntu ohlala emsebenzini 24/7 but manginaye mangimbuza ukuthi like emsebenzini ilanga lethu belinjani bekwenzakalani ukhuluma idory up until mina ngizele officeini mangithola amaphepha ngithola akuna balance izinto lento angitshela yona lento engibona emaphepheni akufani azifani. Yes. uPetunia ucela ukusebenza nani nini wena nendoda ucela ukusebenza nathi from last year. Yes. Or from last year? Yes, from last year, yes. So wena komsebenzini una lento we suspect nyana even if awutlile unana ekareng ya ubontsha ngomhlomong o ka suspect gore mara Petunia nka kwetsa something le monna ka gore no bonga mcabanyela ikhona into because mina mangikhona emsebenzini ubaba bekela le officeini yabo athi yena uzokhuluma nabasebenzi ngiba like okay angithi si2 ngcono like nami ngikuphe uhlale phansi uphole ngihambe ngiyokhuluma angafuni the next thing ngibona uPetunia seka namahloni akasafuna ukuza kimi njalo makafuna ukuze emsebenzini ukhuluma nobaba akakhulumi nami mangibuza ukuthi kanti mina ngiyisilwane nawe ungakhulumi nami hayi mama into engizoyilungisa nobaba le wena relax into ezinjalo like ngiyaso yes even nabasebenzi bayakhuluma bangitshele ukuthi mangiyekho ubaba noPetunia bayenzani. So mina ngifuna lento le ephepheni le yematernity ukuthi upregnant yes ukuthi umntana kababa noma kwenzakalani because mina ngiyislima phela emsebenzini ngiyahlekwa ngijoke mina after emsebenzini ngithatheka kanjani ngijoke
Yazi my sisi lento ibhlungu kakhulu angifuni ukucamba manga but okwamanje njengoba ngikutshelile ukuthi uGucci uyohamba uyolanda uPetunia uzoza naye. So okwamanje bengisacela nje siye kubaba siyokhona ukubuza ukuthi kahle kahle umntana kabane kahle kahle understand. Yeah, no Petunia na ngimfuna bekhona good. Yes singaye kubaba. Mr. Jones, can we please move please? So Mthomolo mina ke utlile buhluku like monna ha wetsa ntse jalo. Phela mangizola nobaba emsebenzini ngizobukeka njengesilima futhi okugcina ngithi. Uze wamconfront endlini na ngalento. Mina futhi ubaba public haya ngimlandi ukuthi nje ngimconfronta endlini. Into yenza ukuthi manje ngibiza ama camera is because of sengikhathele siswami. Angifuni qamba manga because iyang stress iyangidla ukuthi mina ubaba unabantwana ngaphandle while mina ngikhona. Iyangidla lento leyo. Something how can sala ngwana wa Petunia ke ngwana monna house ka hore iyakudla nanoma ubabonile bangabuzana ufuna ukuthatha siphi isinqumo kanti bazasibona ukuthi nje ubaba makahola angiphi imali yami angifokofe kwami. Angifokofe angeke ngizohlala nendoda enomntwana ngaphandle angeke yabona leyo I won't tolerate shit mina I won't tolerate shit ngoba yona ayikho sharp makahola fuck off out of my house angeke ngikhona because of yona honestly high sharp ukila bona. Yes because ayikho yinhle because vele emsebenzini ngijoke kuyimanje bayangifuna eNetbank sizela ekhaya bayangifuna eNetbank mina ngihamba ngiyosebenza ngizosebenza kanjani kanti ngicela ukubuza nisebenza umsebenzi onjani wena umsebenzi we contracts. Yes sisemgaqweni umsebenzi we contracts. Yes okay Mthomolo kopa mo bitse he Sandile gogo mama utlwana ulwana phum no mami angifuni ukuthi ngibuze ukuthi njani phum out my brother kwenzenjani Ngiyaphila sisi. Ngiyaphila muntu omdala mama kopa manje sekopa ke hlweng mama ke ske mama umnyako please nekopa ke mele mo lisayiting please angazi nala emthunzini ku right please bathu bawo kunini ngikubuza ukuthi kwenzakalani Petunia noPetunia ungangitshela iqiniso manje ngithola amaphepha we maternity leave kwenzakalani Sandile nabantu emsebenzini bayangitshela ukuthi uPetunia pregnant ngize ngabhaca amaphepha ungathi ayikho lento leyo ngiyathi ngiyahlanya mina ngikhethi baba ungazokuhlanyela wena iqiniso lani Futhi mina ukuthi ngithola naye ulo. Angitsholi. mama ungazokuhlanyela Ngithola naye ngikhale nginawe la endlini. uhlala nami babusanele Yebo sisi. ngiyathapha usharp oyikitla bekiwe wait mamela wesela nkabana lePetunia emsebenzini Hayi wesisi akukho kwenzakalayo. so Umsebenzi. why ungatshela umfazi wakho ukuthi uku maternity leave or liriki yona ke or wetsala engoko leave inkilo or something why Uselifini nje akuyona maternity leave. Yiphi Leave nje yakhe beyithatha amalanga akhe vele so sinamalanga. yiphi yokuthi nje rest Ya uphumule usekhathele asofi make kuba ma leave sashintshana ngama leave. ungazongihlanyisa wena ayikho lento le ngithola amaphepha we maternity leave wena man emsebenzini bangitshalile yonke into lo msuna wakho ungazongihlanyisa wena futhi Sandile ungangiqambela manga ngithi wena lokho business febe zakho lapha uPetunia lapha eofficeini ngiyekho mina ungangijwayeli ngikubonile vele ngicabuzana isifebe after yonke into ekwenzela ungazongitshela amasimba wena ungazongihlanyela wena Sandile khuluma iqiniso kunamaphepha uzoza ngifuneza khuluma iqiniso ngitshela amasimba wena msuna wakho uzonya wena khuluma iqiniso man mama nginyela wena amaphepha ukuthi ngiyahlanya mina baba azela ngizodlala lana nkosi yami ngiyacela kahlompo libikoko bethu Mthomolo please hopula mama o re libone wena lePetunia lesunana wathula ngenxa ukuthi uyarespect athi yena akakhona ukushouta public so lana uyaphika ngapha umuphe ama leave yena ngazi uzoyenza amanyala wangayenzanga nami lengane uzokhetha ukuyenza noPetunia emsebenzini ungithola ka wena emsebenzini mami wayenza kanjani Kungani yena eze nabantu la mina abani alikho iqiniso ngizoqinisile lengilikhulumayo. angizofuna ukukhuluma nami nama camera khuluma ke Uzwana noPetunia mina. awuzane noPetunia Petunia niyakabazana Khona la ngizokutshela into okuyiyona. futhi man Sakhile akhulume man Sandile futhi Siqale phansi sikhulume sobabili. wena noPetunia niyeza niyakavazana nje kuphela Akukho kwenzekalayo. manje wawo wayibone ngizongihlanyisa wena Cha sibonana emsebenzini nje. nani nqabuzana unibonile uyahlanya yini Into eyiphutha. ebile thank you Gucci mama wait Awusondeli wena. awusondele ngathi pregnant wabona upregnant zelimaza ungasangizondeli wena ngithi ubhizinele yami Ngibambi wena. Yini la ningathalanda. mama wait unjani Petunia yinde Ngifuna sis Petunia yini ngifuna la. mama hanyani
Petunia my sis kunjani my sis? Ngiyaphila njani sis? Ngiyaphila. Upregnant? Umntana kabani lo umphekile nje? Umntana kaBhuti. Umntana kabhuti. Yebo. Ubhuti bani ubhuti sanele? Yes. Sebenza sonke. My brother nna kuyakhathala manje. Wait, yes sis. Hey man, so wena no sazi Petunia, my sis. No, my sis uzomlimaza no, uzomlimaza. Wena. Upregnant. Upregnant uzomlimaza. Ngamana ngibasho manje. Yini ngithola kahle today. lalela sithanda sami lalela Sithando sakho wena. Awusipetunia kuba ubuthi banisenzani balwana. Why wena untwana le monna wa msadi onyezeni? Oh wena unka advantage ka di employees tsa hao. hayi wesisi lento lengizoyilungisa ukuthi nje kube yiphutha Siphutha lobufebe ulokula manje upractice kusiphutha. Iphutha lokufebesela. yiphutha ngempela asolungisa Uyafebesela kanjani ulwisa abantu? Umuntu omuntu kibufebe nto ekibufebe no. Ubufebe lo usuko bodwa. Ngiyakhareza mina uyalala wena. Mayisana. Awumithi. Uyabanda. Wena uyashisa umuntu. Yebo ngiyashisa naku mos. Ngiyashisa. So wena Ngitsithe Sibe lawo. Uthina mina ngasiba. Mr. Jones, Gucci bathibeng. Mayina sisi lalela. right. Wena ufila kanjani ulalele good. Awufila good. Ufila good ngani? Sile. Ufila good ngokukhalisa umuntu. Khala la kangisebenza angamithi. Yikekeka. Ufila good ka ulisa msadi womuntu. Yebo right. Nathi kudala besikhalisa right. Awubahlunga kangaka. Mina ngizange ngizolungisa la emhlabeni blue. Ngithola unje. Ngulungisa for in yebo. Uthola umhlaba ungavasekile. Yes. Kunobufebe abantu bafebe. Yebo. Wajoina nawe. Yes. Ikwenza ube proud leyo nto. Bengisathi ngizomtshela. Ukuthi uthola lo Seyindoda mhlaba. yakhe imtshela. Makurong ulele nendoda abantu. Kumele ubonise remorse my sis. Ngiyaxolisa. Yeah, kumele ubonise remorse ngoba ulele nendoda abantu. Lo sisi kune right ukuthi ahlanye kanje. Ukuthi angifuni ukuthi akulimaze ngoba upreg. Hayi beke ngeke nje futhi azaqala. Maka kurong my sis. Lobo ubufebe nkosi yami, ukufebezela kwamampela. Kurong. Ukujola neboss kwazi umfazi wakhe akukho sha. Uye wena ukhuluma nami wena. Awukhulumi nje nami. Ukhuluma na ini ufuna ukuphinda amanye ama twins manje. Masha ini wamosha umuzi wakhe ngimoshanga umuzi wakho mina. Wena bafuna Ukumosha kanjani? Uze wathi wena khumula ipho. Wathi umuntu omdala khumula unse underpenda. Awake hloboni utshilo jalo kwena. Athi khumula lo sisi wakufasa. Ubani othi ukhumula ipho. manje uyabona ukuthi mina ngiyamoshakaleka Mara my brother, you brought this onto yourself. Angithi uwomtshelile ukuthi ufuna ukumlala. bengamela zazi For your personal gain, my brother. atshele mina ngitshela And into yokuqala wawenza kanje mse uthatha iadvantage wena kushuthi ngabantu laba uba employer. kodwa suyibeke kabi indaba right. Uthi mina ngiyenzeni ke? Manje nawe Uthi mina ngithini ngiyenzeni? so njengoba usisi alwa nawe so usazobuyela emsebenzini ngesiso ngoba uyabona ukuthi umfazi kababa ngibuyele ngizobela mangiqeda ukuthola umntwana. manje Ngiyomnika yena emsebenzini. umntana Yebo. maka muthomulu kuri libona ukufela le kafazane Yena fela emsebenzini angitho wakhe. bamsadi ka ufela lilithi maka lina liphela usempo Phela ngithi bashadile bona. eh Bazobambisana sisi mina umntwana ngizomnika mama ubaba. isisi nawe ngathi nenhliziyo ebandayo nkosi Senani senzeni ke? Ngoba ngeke ngisishophelise, angeke bonisa sibuyele emuva. imuva angeke sibuyele vele usilandile sizobuyela kanjani emuva My sister. Yeah. I understand going up the ladder emsebenzini, mara sex is not the answer. Bekumele my ngabe brother. wena ke awungilethanga la. Bekumele ngabe angilethanga. Phetshuna my foot. Phetshuna in. Don't phetshuna. mina bese ngiyokhuluma Weqala nonkosikazi kanjani? wami Wena futhi lalela uzizwa ubhlungu mawuthi inkosikazi ungabe lokumbuza ngenkosikazi inkosikazi umuntu omhloniphayo omake sure ukuthi awulali nabantu osebenza nabo unkosikazi umuntu osaba ukuthi umhlaba umhleke but the fact that when uyakhona ukuthi ukhiphe ugwayi umuntu omdala ulale nama employee wakho kubonisa ukuthi wena awunathando kubonisa ukuthi nje awunathando wena muntu ngicela ukubuza nibe intimate kangakanani ngifuna ngisho kanjalo ngibuza leyo mbuzo ngisho kanjalo Boma 3 months. 3 months nokuba bese uthi ufakeka yiwani muthomulu Ngeke ayiwani lo sathane wendoda lo. Usile wena. maka muthomulu lesikaneliyesa so basali banyetse nje Uqolisa nje kumfazi wakho. Yes. Wena usile wena. Yes. Usile. Bayikho sharp le nto. Umntwana ngizomletha kuwe. Uyangizwa ukuthi ngithini? Ngizomletha kuwe. Ngeke phinde futhi ungijwayele kabi. My sis Manje makamithi ngena mina. Kumele hamba futhi umala kancane. wena uyashisa umuntu omdala
Bengeke ngimithe Indoda yabantu. hlukana nami wena. Indoda yabantu avuswabise. Oh muhlole mayisisi. Athi yena uyashisa. Mina angiboni ukushisa endodeni yabantu kusa nje. Ukudelela nje, udelela. My brother. Wena ngibakisile. Wabona wena udidlisise mthose so. Manje mangikhuluma ngifuna iveni. Angizwa Wena sisi. Uzilethile lezi zinto empilweni yakho. Cha, angizilethanga sisi. Ngiyahamba. Ngifuna iveni. Uyofuna iveni yokwenzani manje? Iya Mr Jones kubhala emushebeng. My brother ngithinekile yeso. Into ngithoso uyetsa ngiyanyonza. Ukobala lidi colleague tsa maruthi bamse why tshwantse mside wa yena athiwe emsebenzini. Sangikwenza kubo bonke abantu. Why ucabanga emsebenzini anamadoda anisebenzi namadoda. Kwenzeke kanje. Anisebenzi namadoda emsebenzini. Akhona na. Ucabanga ukuthi yena if nabatla nekasutlwa lo yi1 but the factor wa respect hayitsi into so but wena wayithwantse uthayise emside wa ukabanyana baba. Uyawizwa manje bamtshela phambi kwamakhamera ukuthi yena udinga iprime stuff uyabanda. Kini thotho dithabela ngwena nomuntu omuntu. Cha. Wrong. Akukho right kodwa yena Yes. uyabusisi namakhamera. Manje umfazi wakho ahlekwe. Cha. Usana indaba namakhamera uprekisile uletha enye isoul emhlabeni. Besohlala sobabili sixoxe. Silungise Kanjani? sibabili. Awukhonanga ukuyisolva awukhonanga ukuyisolva wena ukhonanga ukuyisolva the time utokobana nale uso for 3 months nosakhona ubona ngorong Before walande nina kube uzile sayikhuluma soyi2. benizoyikhuluma kanjani uloko wena uravazana naloya mama uloko nithi nje i sex one way Cha. bozoyicabanga ngobozocabanga nje umbhede nje Akuyona into bengayonto yansuku zonke. Kwaba nje lolo suku olulodwa. Kanti kuzokwenzeka lo uthi wenzani umama uyolanda even Upation uhambile my brother. seyisho ukuthi umfazi kababa Lo umfazi, umfazi uthi ulandela event my brother. Yabona manje. ithi ngivali show simele nje if afuna ukupaka uyapaka ubaba athi kuthi into ayenzayo ubufebe nkosi yami ufebezelile awuxoxisani next mina ngizomtshela ukuthi if angakhona ukuthi abuyele kuwe wena nje mawuloku umfebezela so umuntu wakho hayi akusumuntu wakho uzitshela ukuthi wena umuntu wakho wait king guys labona gore ntato yena wa kia foster latela mside wa so rona ntshotlo yetsang re Josie Bioscope re ka tsamaya mside wa ya Sofihle ntshotlo yetsang re tla emela osi atle ka van a qeta tla ka van re bone rona re tsa eng ra mo pakisa gore jwang because of re tlo mo pakisa anyway so ntshotlo yetsang no re tla mo emela osi atle ka van a batle thuso ya rona if utlile le batho re tla thusana le batho ba ba pake because of labona go bohloka ka kanga butu prekisitse msebezing ka mo sebetsa le mside wa hae nana fela o robala le employees tsa hae o nka advantage gutsi like ntse ding di bohloko ke kopa if o tseba go sebetsa le msadi wa hao o skebe wa tellisa msadi wa hao ka basadi mo msebetsing because of ntse le dietsang ha di sharp ke lona batho ba bontate ba letsang basadi ba qene ba haitana le lona basadi ba ratang go tsheisa ka dipain tsa basadi ba bang ke kopa le stopeng ntho jwalo o ratana jwang le motho wa motho ko msebetsing o ntse o tseba go motho o na le mosadi bo go bela lena qetela o prekisitse ke pelo empi eo so basically guys re tla emela osi a gutle mona a tle le van re mo pakisa ke a le rata le the next episode asimpeke simmele haya abanye abafazi basile